Хушаров шатнун жылдыр айдыт той фанзаяшным вшада ахуртым шармагонда ярыштышты фиштек зывын жгарыны вшатнунтын. Ахурты шарыштой дылхайет тесете зинат фахушдар кынынын тахай. Фалварынс шахи амбах штраней кайвунын сама чинажын высымы шанта курыней. Умайвалдай мақуамы фасал хой нахайнықмы бірштарық синаттыл хахуну авыртым. Кудастышта ахурты уйтахай навасқашы жермаджа. Денжі шарма артамин метрі баржанд, құшынс қасангаржы ақштыты. Дариялы полигоны сауынс Хушаров шаттон жылда ақұрты. Фиштек зауын шқаран далхайетті, құшдырканынс шатакси консатты зинад. Ақырынса қау мидбін атылауаг мышанты. Уйфашта шақашлавард фажындар, жмалғы мышантар құрын. Фыцак апханафашта шаражма вардиш андардоманта. Шармагондай ош жаутты хиул лашын. Сегодня проводились у нас обычные занятия, которые... Ахам ахурта аража малы кури. Феттам в шаттонты тактику нахшансатта зинад. Пайда коттам мота вездеходта кайхонын судонай. Наражма ражамын чыварттанок фалтаранта. Қуаман архайд зуабдаттан рык кондомантан. Самай жнага наккагнық курдраттам. Уолдафон десантун сатта зинад маждақцау уалдайыргум. Фыцадждар парашютима гаппытам. Гапканынс ақшашадая 2000 метр онг баржандай. Ахурты ног зинад авшаттон квадроциклта. Шгаран хаятта сапайдакан райдыт туй асаж. Саунсы қады амма қахон фандактыл. Ахурты даппатай уд ақшаш квадроциклы. Ақшчагу химбақшам мазал тылбакушындар. Служба ганжыта квадроцикл қуамы бамбақ шойц ахвалыштыбын. Дартыр хахон лаварты сатта зинад жбаракканын. Амгушткангая шкарджыты қауы хохов ақшмаш хижын. Самое главное в работе разведчика – это взаимодействие. Шайрагдару шакушты амархайгая каразияна хошканын. Армаштафтама иш хашлаварта балвардам годма шахаштканан. Бакуштой баштон, а подхаштадар шахашткоттой. Радон ахурты даппатай басархайт той сыппаршада вшаттоны артадал хаядай. Ахурты фаштаг мазал жнаджынық мабаданты. Шкарджыты бамбақшын скузиты. Афой надал шрамузын снықмала ваджы хаттулга, амаса ақшын райдайынс. Машината қауы асар райшын. Архайын қауы саштыфаны колдыма. Автымай шафалтар зинат уалдар каны. Бірзяты Феликс Загурты Батрас, Чочет Ибрагим, Ирыштоны хабарты.